Ka Assembly election napok ke Jela Bihar. Kawan salong akan riu terik mentau benai sastang ars nilai singi ke election hakti ke Jela. Kajengi kun kalong apring ke India Blocks persya ya ke NDA. Bat ki we paru ke parti. Tehadu kan no teli parti barok ke banyak kun hakti ke election ke Jela Bihar. Nang ta ke India Blocks kadon kan no ke parti ki biasno haka. Nang ta ke NDA kumju. Bat ke Jela Bihar kandon hadu kan no teli kisin. Bat haka phase 1 kan no sit haka phase 2 kan no sit. Bat haka no tarik on nyubun. Tekum tas ngap penkut i video ngan batai pensai wa ling ba kani video. Ka Assembly election kawan salong hakan riu tering kata ka phase 1. Nang ta ka phase 2 kan long ha khatwe tering kamun menta upanai. Nagalang ka India Blocks kawalam khamat da kaseng RJD kumjuru kaseng kongres bat iwe pat parti kelapen bena ya kertong katau kertong CM baru deputy CM. Ka India Blocks ladakan wan hakabor ke Jela Bihar. Kelapen bena bau nengelam bahek do jong ka RJD ka parti RJD kata Udajaswi Yadav unlong kum kertong lane uban bat ia kerdan chief minister. Nangta uban bat ia kekerdan deputy chief minister pat undai naga parti VIP Mukesh Sahani. Nagalyang ka NDA pat ka klem parla ban penbena yano ontung biang lana yano ontung kum CM lada ka NDA kan wan biang hakabor haka Jela Bihar. Hadu kanai kenti gementa ya ka Jela Bihar lasencar nagalyang ka NDA pelam kemat daga BJP rengkat ru bat ka parti JDU jong Nitish Kumar. Kajengkermen jong ka India Blocks ban yokhur ya kajeng job baru ban yalam kemat ya ka sorkar hapok ka Jela Bihar katakan long baik ya kat sau terik mentau benai namar kajeng nyau gibot ka Jela Bihar kan long ha kat sau terik November arjar pusan kaumut mentau benai. Te hak tegasngi ngen siui mano ban yalam kemat ya ka sorkar ha ka Jela Bihar. La kalong kanwan biang ka NDA lane on yok ni no da ka India Blocks. Mentang ni pai ik parti ha ka India Blocks. Lane ki parti ki basnuk tilang banakun persya ya ka NDA ki badon ha ka India Blocks. Ka bening kongdu kandai ke parti RJD. Ka parti RJD kan peniang kertong hadu sispa sau pulaingut lane sispa sau pulaisin. Naki arspa sau pulaisit ki badon ha ka Jela Bihar. Namar ka Jela Bihar borok kadon hadu arspa sau pulaisit. Bat ban yo majority kandai ben sispa arpuar. Lada kano keseng kabiyo sispa arpuar sit kan yalam serkar hapo ke Jela Bihar. Tigiwe pat ke parti kibas nok tilang haka India Blocks kidai ka RJD kumal depan 4 pensai nang ta keseng kongres kan nagalang keseng kongres pat kan peniang nriu puwe sit nagate ka arspa sau pulai sit nang ta ka CPIM pelam kemat dau mabub alam kan peniang arpusin nang ta keseng VIP pelam kemat dau Mukesh Sani kan peniang kat arsin nang ta keseng CPI belam kemat du Ram Naresh Pandey kan peniang kendaisin nang ta sakawe kupat keseng CPIM belam kemat du Ajay Kumar kan peniang sausin nang ta keseng IIP belam kemat du RIP Gupta kan peniang laisin nang ta ke JJP belam kemat du SK Choudhury kan peniang cisin nang ta Arnut ki independen ki bayasno tilang hak India Blocks kata arsid ikum ta barok ki parti ki bayasno tilang bat ke India Blocks ki dan handu prateli bat Arnut ki independen bat abat total gini barok ki sit bela peniang dagini ki parti besendrop hak India Blocks kila poi lane kila kot bet yakati ke total kajengdon jeng sit apo ke Jela Bihar barok arspa sau pulaisin mentangnya paikpan ya ki parti ki basno ti lane ki besendrop hak NDA. Kaman kong gede BJP kabalong kemat dau Samrat Choudhury hak ke Jela Bihar. Nagalang keseng BJP kan peniang sispa iwesin nagitegi arspa sau pulaisin. Nang ta ka parti JDU jong Nitish Kumar makaru kan peniang sispa iwesin nagitegi arspa sau pulaisin. Sagawe pat kade ke parti HAM balam kemat du Jitendra Manji kan peniang nerusin. Nang ta ke parti LJP balam kemat du Chirag Paswan
kan peniang arp prasin nang tak parti RLM balam kemat da Upendra kan peniang riusit bat uwe kandidat independen kata sisin te baro ki parti ki basnok tilang haka parti lan haka yang NDA kindon santli ki parti ringkat uwe independen te ke NDA ro kladap ban peniang habaro arspa sau pulai tiligisit hak te jela Bihar nalor ki parti haka NDA bat haka India Blocks dangdon segiwe pardu ki parti ki bomisno bat kine kata ki bomisno bat ke India Blocks lane bat ke NDA kini ki parti kilong ke parti BSP balam kemat Usankar Mohato hak te jela Bihar kan peniang sispa laipo tiligisin nang ta ka am admi parti lane AAP kaseng jong Arvind Kejriwal kan peniang sispa arpuisin hak te jela Bihar ya ke parti AAP lam kemat do Rakesh Yadav nang ta ka parti JSP lam kemat u Prashant Kishore kan peniang sispa kan riusin nang ta ka parti JJD balam kemat du Tej Pratap Yadav kan peniang arpu arsin nang ta ka parti AIMIM ka peniang hadu arpu sansin nang ta ka parti RLJP balam kemat du P Kumar Paras kan peniang arpu sansin nang ta ka parti ASPK balam kemat du Johar Asad kan peniang arpu sansin nang ta ka parti APJ balam kemat du Swami Prasad ka peniang sausin te baro ke parti hak te jela Bihar kibanya kun ya kene election assembly arajar arpsan kidan handu arpu tili ki parti baro nang ta ki independen ro kibabun bah kibanya kun hak te jela Bihar kata kalong kajing kun election banyo bansinsar ya ke jela Bihar ke face lane ka benta beningkong jong election kan sedang hak ni singi basau kabadaikan riu terik November arajar arpsan ke phase 2 lane ke benta ka baar kande khatwe tarik November arajar arpsan kajing yo gibut kande khat sau taring te hakate khat sau tarik ngan sapej mano banyo ya ka bor ban sinsar hakate jela Bihar la ka NDA kanon biang sasin lane onyo kenino da ka India Blocks lane dagiwe pat ki parti ngan sapej hakate khat sau taring mentau benai arajar arpsan kumba ka India Blocks kla anaus lupa lara kanwan hakbor kapus chief minister kan legbej jauh nungelam bahmat do jeng parti RJD katau Tajeshwi Yadav bat ke parti deputy CM kan lejo Mukesh Sahni hak bau Mukesh Sahni udah nungelam bahmat jeng parti VIP wala kaseng kongres kala peniang hadu nrupui ngut ki kertong nagaleng ngajungka kamkwa banyak ni yakitei kipus ndre klailat ke parti RJD bat ke parti VIP kibrik artili ki parti kiba kama-kaman nalor kiwe pat ki parti kibadanlang hagen hun India Blocks kat ba nagaleng ke NDA pat lasngutu ba nagaleng ucirak paswan ubadei uhe ngelam jong ke parti LJP nang ta Nitish Kumar jong ke JDU baru Usamrat Chaudhry ubadei uhe ngelam jong BJP nagaleng kini ki laingun kidang don nak jingikran la yano on peniang lane ken propose kum ukurtong CM ladak NDA kan wan ha kabor nagaleng jungki kimpala banrai hadu mentah ngesepet baik ketik khat tarik yano ke NDA kan tung kum CM ladak kan wan biang ha kabor namar hadu kan ni ketem keman sakut noro Nitish Kumar udai UCM kata naga parti JDU tenam tagi we pat kubor election pok jela Bihar ngan sedang upload dalam episode tenat subscribe ia kan ke channel bapila bani on upload su iwe pat ki video kibadai bat ketika Bihar election mentau senam kublai sibun